Kublai pi barok nak keleng kedudakan kentara Shillong iplian subahai pi syukup kubor mentah kejanmit syaban pasi kubor kebabnya ini pecuai kemat berkongsan. IT Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh yabun jai kitiar yelet ma balasnahi hapok negeri syah ketenat sipai jongkeri India Yakran umudi baru Presiden keri France Emmanuel Macron yakran halor bun teli kimat kentop ru halor kejing ru dingki klau kitab ha France. Bu mau nongrim Menteri Rangba Kejela Konrad Sangma nak benta ban Senai ke Surok ba Unsni Jagi Road Hariboy District. Bad an pengkut no Irjal Jiban Mission hakabakut News 6 ong Menteri Ketenat PHE. Kikubor kibabnya Menteri Ketenat Yadari Jongkeri India Rajnath Singh ula IT yakitiar yalek thma bat kiwe ya kibalashnahi hapo kanikeri sia ketenat sipai Jongkeri hanong ba New Delhi mentah kesngi. Kitiar yakun thma kum ki future infantry soldier ki anti-personnel mines ki bakat kum kejuk mentah ki upgraded science system for tanks ki high mobility infantry protected vehicles bat ki ling yapom lani ki assault boats ki lalong na pereng ki katu kat ne ki tiar thma ki bathamai ya kini ki tiar yele thma lashna ratna sipai jongkeri India harengkat ki jingi trelang bat ki tenat Defence Research and Development Organization DRDO ka balalong ru kat kum kajing posni Menteri Rangba do jongkeri India ban penwandur no ia ketena sipai kat kum kajing don kam jong kan kejok mentah apa kepang pedang Atma Nirbhar Bharat Abhiyan. Menteri Rangba do jongkeri India Narendra Modi ulai keren bar Presiden jongkeri France Emmanuel Macron lengba ka telefon henen ka sngi bar ulapan pa ya kemensim yasno akti lang jong u ha kabede bat kajing rang terkhong kasum neng bat kajing plu ding jongki klau kitab hapo ri France katanat ki kambari jongkeri India kletho ba kini ki arngun ki nong yalam klepetho biang ru ya kajing ide jongki artli ki kiri kentop ru ya ki project ya dari bat ki jing ya trelang ha ki bor nuklear kile phlew jingmot ru alor ki jing ki biade bat kesan himasima ha ka perthai kentop ru ha ka biade bat kajing duna bam ha ka perthai barok kawai kini kinong yalam kelapan paru ya kajing sunguhun mensim jongki ya kajing jeliu bat kajing klan jong kajing yadai hapedeng kari India bat kari France kabala jalong ru dang hakini ki snam ki bedang shen kile menjur lang ru bakin dang ya beteng ya kajing tre lang jongki ban nang penyar susu ya kajing yadai bajan jongki bat kiwe ki ru ki benta. Menteri Rangba jong Kejela Meghalaya Konrad Sangma ula play mau nongrim nak benta ban Senai ke Surok ba Umsning Jagi Road ha kajing lang ke belalong ha kasnong mau hati ribhoy menta kesngi. Menteri Rangba ula batai pensyairu ba kani kalong ke Surok ke badan kam ka bam syam lapau barok sikata ha kajing mud jong perkat jong ki sorkar ha kini ki sawus nam ki baladab. Usang maula ong ru baan samaramot berkentiu no ya kini ke Surak hapok ke Meghalaya Integrated Transport Project balabai tingka ke World Bank ha kajing lut ke ba propulai point lai pra klor tingka ke Meghalaya Integrated Transport Project ke project jong ke World Bank ke belakot syakasis pa $4 million ke belatmu ban penbha bat penek bangsa ya palat lai 4 kilometer jong ki Surak ba kani ke Jela ki Surak district ki Bakampau bat ki Surak hapok ki Jakasor. Menteri Rangba oleh itu ru ba kajing siang rong ya kani ke Surak kelaja ha kapor ba upa jong UPA sangma ulabat kum Menteri Rangba Kejela Meghalaya. Neglected for a very long time, but under the MITP World Bank funding, we have sanctioned 83 crores approximately for this road, which is about 40 kilometers approximately. And today we'll be laying the foundation stone for it, and the works should start within a month or so, and we're happy that finally this road has, which is very important connectivity to Jagi Road and for the people of this area. Menteri Badai Pek yang ketenat PWD Roads uba Preston Tensong ula pentip ba ula debetai ke National Highways and Infrastructure Development Corporation NHIDCL ban khot tap tanda nang benta ban Senai ke Surok ba na umyam sanong ba Shillong ke bahapok ke Surok ba National Highway Sao Paulo.
Ulang baya ke detail project report DPR lapan krek da ke NHIDCL batchen and satkot ban tap tenda nang benta ban siang rong ban penkela bat ban pen internet yakni ke surok. Uba tensong ula pentip ru ba kajing maramot ika surok nanong ba asyalong syadu ke senong sora ke badai ke jaka jengok kai pertai ke bapau kelas dang. Yeah, see especially the road, from Umia up to Shillong, it is bad, but not that bad. It is bad, okay, in some portion. So again, I've instructed NHIDCL to immediately call a tender for this, this stretch, wherever, especially the road which is approaching Shillong from Umia, and the DPR, the estimate is being worked out right now by NHIDCL. I think very soon they will again invite a tender for blacktopping and for modification and for beautification of this road. Vice Chancellor Jong School Ba North Eastern Hills University Nehu Professor Prabha Shankar Sukla menta kasngi ula ang ba kanika school ba kan sapha bat IT yakijing ai jingmot bat thep kampurano yakin on try casual jong kanika school ba sakatanat puli puthi jong sarkar pedeng habakren sakinong pathai khubor u Professor Shukla ula ang ba kanika tanat kan sap rai hakabede bat kijing thung kampurano ya kini kinong tray da kaba benrap ru artat baga school ba kamla ban shim ya kini kirai Vice Chancellor kenehu la ang ru bagan ka school ba kalapan tray kam da karukom siu tulap kat kum balamang ka sorkar pedeng na kabanta baro kinong tray casual ki badan halaki jong ki thup tray kam ba pher na du usnam ar khat pra laru ban pan kemau hang ne ba kinong tray casual hapo ka All North Eastern Hill University Workers Union ANEHUWU kidang yai beteng bat kajing ki persya jong ki habar ka office tray kam jong VC na kadaw jong kajing bomla jong ka bor tray kam kani ka school ba ban thep kam purano yaki. Actually, during the period of the agitation, under extraordinary power, I already approved the 1 month salary, the month of the June. But as one time, but for the rest of the period, I am helpless to say something. But after the discussion with the committee member, I can find out some ways which way I can help my casual laborers. Menteri Berdekmi Yakatnat Public Health Engineering PHE ba Renington lengdok tengkar ulah pentip bakatnat kan sapenkot no Shispa na kispa ya kajing mang na kabantaka skim hapo ka Jal Jeevan Mission JJM haswa uno pra manta usnam haba kren berkilat pathai ubat tongkhar ulaang bakajing trekam kebatikna kan salong hadin dalakot ka ayom slap ulaang basan po na kispa kajing trekam an pendap no haswa unai lor ula benrap ru bakajing lut jing sep jong kipai kalah yardor kumta kani kalong ka kubor ka bahan na kabantaka kontrak hasnong ha thao ka bapentri kam ya ke JJM hapo ka jala. I can assure you that in terms of sanctioning the scheme, we will be able to complete 100% as targeted in terms of sanctioning. So we will reach, we will achieve something out of our target. So our target is not baseless, because if we achieve the sanctioning of the scheme also, that also is a big achievement to sanction 100%. And I can assure you that we will be able to do that. Ke Evergreen Development Organisation nin kasingi kala penlang kajing pencoach nong bat kajing tung ding civil hospital nong ston. Ki he officer jong ka office trekam jong DC nong ston kan thop yau ba arkar kongor u EAC ka West Khasi Hills kid khot jong ka senjuk nong mau karyang kinong tre jong civil hospital kid khot jong ka Evergreen Development Organisation bat kiwe kilawan benishim bentalang ha kani ka program. Hadin kajing perkuch nang lapan long ru kajing tung ya sispa atali kesembai ding hakaleng ke kompon jong ke hospital. Mentapet ngipet kajing long jaman kesunleng hasilong kajing shit kalong apsan point way degree Celsius but kajing kreat kalong katnyo point real degree Celsius. Kajing sengam kau hau kalong propsau nak kispa menstep bet kendai pun nak kispa jan mit kajing hap slap kalong 10 mm kalaban dan kajing hap slap bemalum malah haki babon kijaka. Saya sian kipen kemau pi begini kubor jongi pila ruben pet live haki YouTube channel jogi news celong.
Sebab pun je kebukut jeng tu kubor ngi pe biang sesi ni kimat bakongsan. IT Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ibun jat kitiar yalat ma balashnahi hapo agni kari syakna sipai jeng kari India. Yakran Modi baru Presiden kari France Emmanuel Macron yakran halor bun kli kimat jengkuk halor ke jengkuk ding kau kitab France. Bu mau nongrim Menteri Rang Ba Kajala Konrad Sangman Kebantaban Cina ke Surak Ba Unsning Jagi Road Habib Boy District. Bar an penkut na ke Jal Jeevan Mission ha bekut News 6 ang Menteri Ketenat PHE. Ti perla ketung lepoi sekut jeng tup kubor jeng im taga janmit haduk bani sembiang berpila saya ke si, pi bara.